Baqoswa bana ba shebane diqoso tsa polao le ho sitisa tshebetso ya toka. Menyenyezi e bolela ha ba ile ba tlosa setopo pele ba tsebisa sepolesa. Diphuputso tsa sepolesa di bolela ha diaparo tseo mofu a neng a di apere ha hlokofatswa di ile tsa tjhentjhwa peswa tse ding. Bashemane ba babedi ba ileng ba ba le kabelo hlokofatsong ya mofu ha ba iso qosetswe polao empa ba hlokomelong ya di-social worker. We thought maybe that the court will take that one of Thursday for their bail application so that we can move, even us as a family, to understand the narrative of what we're going to do with the burial and everything. In true story, we have to discuss all matters with them, the mother and the sister. Baqoswa bana ba baholo ba kgutliseditswe tjhankaneng ho fihlela Nyewe e tswela pele ka la 19 Tshitwe.